to represent the LANGAKALI or Puna Dance Academy. I would like to dedicate this dance to all the COVID-19 patients within the Tongan community. Malo and Ofalahi ako. Teu Fanongo kiai afe. Teu Fanongo kiai afe. Ki hele o whakananiwi asi e kōpele. Si ete tong ang ape ka teu alu. Teu Fanongo kiai afe. Si oto makakafu Fiu o kumapea e au Lau aho mahina mo'y tau. Si ete tong ang ape ka teu